Ino ni metha ya ntito ya weru tha ithatu inkugwate ugeni mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Purity Richard. Ino ni mucia ntito itukubanganiritie. Wendo kugiaga na mtu murume magutuni kuraga mwendo wawe amurenga nkingo. Maoni ma muingi kiri muswanda wa kuingiriria gavana Kawira Mwangaza. Maandamano mama ndagitari Meru iri ntuku ya gatano magomete. Akari ya thero kumeneria mubunge wao Dan Kiri ni kuduka kwa barabara. Isanga sani kira umere thokoni ya magutuni otukwa gukira muthenya wa monde nyuma ya muntu burume kumenyekana ta Jacob Kang'ori kubithukira na kuraga mwendo wawe na njira ya kumurenga nkingo na kabiu akumwithira kirabuni na muntu burume ungi. Mtumuka uyu harakwire bau riu monde muthuganirwa uyu wa kuragana Kang'ori ni mugwate ni borisi na kabiu karia aratemire na kontame inu riu na bingiritwe borisi kurerekana ona nara gutumira mututigi shiringi magana amana indi atenukire kungi naku kirerwangi rwa Shogoria rwa University ya Chuka mwiri wa murutiwira umwe skuruni enu niwe Shem Marango ni mwithire kwawe nyomba akwite mututigi ethirwe ari kwawe gitini ni mukari umwe urarathiete kumuswa. Martin Mugambi atwambirie na ripoti ino. Ichigo mbunge kia mara kumo tugubagukira muthenya we mundhikirerie na gutindia manto njogu manto manene manto moneki na nkinya manto makogegania mamu wara karindika kona niu gwika mutheka munekairie chobia kena suit manto mama marambirie tha ithatu na nuchu cio tugubagukira muthenya we mundhi mwekuru wa nkurukia miaka 40 hamuntitwe na kimindo nkingo na gukwa gwa gwi mwendo wake Jacob Kang'ori bari mbali cia magutuni ambila kalimi yaku mtu akimindo na kuragwa alagirwa ku meta nionda je spindi ndeza kuona ndo mtu ni mulage nikandejete kwegwe ngende gwa laulagirwa ara ithatu na ndarigala muno no Kang'ori uguo gubo kwegwa Kang'ori ni aulagite mukwae wa mburi na bajiele no ana bainge no kabalekalaga na kalemi no mtu bakamena mtu babatele gutiga na kilo sapite kuruta onge mwoyo nuntu kalemi tekele mburi tekele ngoko Ritwikika karimi wande na mwendo wake Jacob Kang'ori kabaranyunyaga na gwikenia kirabuni kimwe gigwitwa Cool Breeze mbari cia magutuni kana metameta kagita karikaririra karikire nikuromire waria Jacob Kang'ori na Irene Karemi Kang'ori wa kuma Kariesa Procation na Irene Karemi wa kuma magutuni sa Procation ara baranyunyaga mbani gwitwa Cool Breeze ya magutuni market ala Kang'ori ni arauragire muntu gwitwa Irene Karemi amugita nkingo ya mumunda na kayo Kang'ori atorokete utugo babubu na gutiga mwendo wake Karemi igiti ni waburara karirite indi atari moyo na gikombe giake atakithiritie igikinya thaa 8 cia muthenya we mundhikanyoni muntu ukara tungunyuria turi andiki bandheto ati Kang'ori agwikirwa mpeni ari mbari cia wiru nturi akethairwo na kayo karakwirikana ikwara muntire na komwendo wake akwatikanite nako na kuthaganwa no cieswa magutuni na mbuto yake ya bolichi sababu ya 400 anasema ati ni 400 alimpea alafu akataka kanyanga hapa kanyanga chupa baba ngombe Kang'ori ariuga kabarwijaga na Karemi kararegete na chiringi ciake chiringi 400 ntiko meanza kwa Kang'ori na no kuona imindo ira laulaganira jio magutuni anaji untu kimindo kira la mutangire yake iki yako gutunya
Mareno etamarĩrĩte igĩkinya thaa 10 cia mũthenya we mundu turagwata chingi ati muruti wĩra wa University ya Chuka Chogoria campus Shem Marango atire muoyo. Marango aririkana kwithirwa nyomba gwake atari muoyo mbari cia kimucia imuturio moro kuthiete kumuchwa nyuma ya gutwigikana Marango ationekete kana kwiguika gwa ntugo. Tandiki bande to tukujirite ndeto ino mathongo makionekanaga kuong'ong'a muchuyo wa Marango ara kuringana na chibo wa location ya Chogoria George Mutembei. Marango ethirwa karite gitini gwake nyomba na ndamu yumite na marinya mamwiri ara nyomba eno ekuri mbinge na ndeni na kubunjwa imabicha DCI bagwatanirite na borichi. Miri no yumanitie na makarika mamende iritwe kiri mochari ya sibitari ya Chuka kwa igwana nkinya kuruthirwo twiria nkuruki. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Ndeto ni ciingi ya kari ntere mwanya cementi omonde nimeumirite kuruta moni mao egururia muswanda wa kuingiriria gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Akaribwa mani monekanite kugwata MCAs mbaru mangi makigwataga njara gavana Kawira Mwangaza wa ndini ya municipality ya kari nimonekanite kuregana na utongoria wa gavana Kawira ona nyuma ya kwarirwa ni MC wao Caleb Mutethia Mutugikare na riboti inu. Muthenya jwanaru akari kuma wandi mwanya ja kaunti ya Meru ni bethirite bagicumire kiritwo mwanya biria bigwiki bia kurita mauge jawe gurwe muswanda jwetano jura jure mbunge ya Meru jwa kweberia gavana Mwangaza gitine muswanda jura jure tine MCA Zipola Kinyawi yiketa ZDK na nowe munini wa mutongiro baraba ingi kirembunge ya Meru na kirikaro kya Mere Immaculate Gatembe wandine abothuguci centro akaribona ne kugwata muswanda Jumbaru kuma miaka ewire tuthiritie gutegintu tachapu tukuona mwaka na nde on the ground njira cietu thiaine terrible mess na kila kitu gutikyo atuthithiritie buru mama otonya gitine giki kia ngavana wandikithitie youth pangana ba abo centro we mama ukwewa kanya ka mbere kakwirira kana wejo wararia na atongere bange ukuremwa ukwewa kanya gatwiri senate ukuremwa no kwewa kanya kange ukuremwa na ndigwari no ntoro njogwe kirethiare tietere Meru kare Kieni nekia St. Pius Nkobo wandine ya Nkwene kinya kariba uko baki gwatana na MCS kwengatanga bana Mwangaza gitene tibala kimukari omoro wananire kugwata mbarunga bana Mwangaza kirika gita karato kare Kieni nekeu. We are not against your power that we gave to you. You should again remember that power belongs to the people. We gave you power. You now overusing the power. Itonogeta nuntu boa self-interest tiaku kwethirwo tikutia atongeria bangi kethira gokumena ima MCA ri inya daktari aba gukumena Kawira riani daktari ni tuge okuria daktari gavana Kawira Mwangaza aendelee. Kawira aendelee. Acha wewe oteo Kawira aendelee. Wandine ya Mitungu Kieni na Kithunguri primary kinyagu kuonekana mukari omoko gwatambarunga bana Mwangaza na bau bange bakiregana no tongeria bwawe Kawira ane Meru County igiera tusokisanitie Meru County Kawira ane contractors betu baewe ngugi Kawira ane jensi na merenio stume barabara ne tuandikwe gross misconduct kwa nindi uga mama na ane Meru yone peace eni ukona mwongotu rienga bana maru kendo wa maendeleo eni utumba kwa maendeleo tuturetie maru ngugi cionthe itite ni ndongi na ikyo kuga Kawira Mwangaza aendelee na kazi na niteni bila mbreki ajana kuni wandine ya Kiagu maendeleo ya Kawira utejo na nyanya Kieni utejo bana na bana Kawira nwe murugi
niwe mutai niwe murei na gutikia kwenda kumenya bado sifa sana ulipige kwa koma kiao na nduga katuitikaniririe nyuma kuti mtorombete kula tena gitumia kuromba kula imbeche ndiri twagitumira ku compromise imbeche ndiri twagitumira kugura MCAs na kugura koti lakini dhaidi itwamwete tugathigera kawera koti tiate bunge ya karibane bonene koria bunge ya seneti gutigila ngabana Mwangaza kinya nao bakamuchokia Meru kairari ngabana nibatethia Meru kuthiria thina ira bakuga ni ngabana uju twambura bamantu yo yakinya kibabwi igita riri turenda mujathirie urote thina tukona. This time tafadhali msirudishie Kawira Mwangaza. Tafadhali mugatucokeria mwekuru naja Meru kairi teko tukuthura timwekuru tukuthura ni utongeria butebui Meru tutikwenda wandine ya municipality gikaro kirai kuthithikite kamunde or manto jagukare uju tunapata 10 million kwa watu. Sasa tumechukua 2 months tukinegotiate one fund. Sisi tulikuwa tumesimamia 45 million. Na saa hii tumekubaliana 33 million na ndio iko kwa negotiation. Ija Kenya MCAs baraba go support Kawira Mwangaza batumire tinya batani into goons. Caleb Nigeria agira ku disrupt the process. Alternative rato tumire katojo kire maratasi tuambie kuandika petition chetu na maandiko. To our MCAs buge baraba kugeria kuthithia business with this impeachment motion. This is not the right time nonto to abodurere nonto body presentation na kenda bomba gututetera turi antu bakumara ward raba ingi bakoria ukethirwa no kuremo goe mama no kuremo yana baku ko bakaria ni ataombokaria Meru County antu baube kubonde kanure mwane MCA 69 ka 49 kungina kumuriti ngugi wa thirikari ya Meru Ken Materi Gachege na igikenwe kirembisa ija kimakia bisaba bunge ya Meru baraba utongerete karo kya mwingi nterechero irirwarira akiuge MC wa ukunetekirire kugwatana na ngabana Mwangaza na nkuru kya kiganwa kumeneria mubunge wa Bure Mugambi Rendikiri akiuga ni wo kugwata mbaru mutaratara jojo kirinde gyakwa kije turenda obwethirie na ground ine we timao irendikirio gwete ya mutomere babu ebana ni geni ne geburu oteto to kuga narua ni kuchoma ndana takagira kwachi ore MCA betegererie ibi gwejerete maoni jai gute maoni to kwenda kubu keri potrante to shaweru rea kwari etwa ni mutuge kare na mwakari wa ndini ya Thwana Tigania West ni mareganite na utongoria wa Gavana Kawira kirikoro cia mwingi omonde ya karima merite MC gwa Kinyara misi mamontithie karibari baria mawite ona ethirwa kwina ndu gatagate ga Kawira na bunge matibatiri kwaga utungata korokini mameneretie Kawira ni kubaragania njuri makimwiraga gutabarikia ni kwagira kimero gitio mukirimithika enacio Akariba wondi ya Thwana Tigania West batirimene ntereti alimoro kurita maoni yao baba ingi bakionania kuria kwanirwa ko ikira bakuwa batewa kanyaga kuona uritingwebo MCA bao kethira igweto Thwana are ruarera atuna mwenda ithile maiki ya mwera kethira ote kuwa sore ka mwera sore ni wino mongetie ni bia mwera sore muntu tali akuga muntu ajali kethira inji mwaina ineriora endudereo Kawira ntegemenya na mbia rwarengethera ndretera we kwa mko ethaiba no mukuru kiri MCA bonde baraba Meru na ethaiba ekuo bachoke bairwa arume be bonke inkome kariu arume 54 bake ya onka mwekurura bamutia ambi babwe otire MCA bagira no tunabo kato bathurere barete kwa bweto batetegeria bona mbia ni kuiwa bakira
bakira oibete baonke ira ti privilege ira itia katiba kuringana nabo Muritere Ngui wa Gavana Kawira yuchangitie mantu Kithumba kaunti ya Meru. Itonete Kawira iruta Nguira muntu athakia kwawe muchie. Ate kuwithia Nguira cha CEO. Onto si gavana CEO kana murwamirio county. Mantu yako bwithia kibinafsi kumarire yere Kawira antu endelethia murandi ura endelethe twikira itu kana endelethe twene atirau narekanire niyo woni muntu nkailela nkona murethia ararethira ura atebati kurethia mbi ibo kwa Kawira naite Kawira kaita ayeta kwa na mithira na uniform generation yetu esetha ara yarange guru kwa mami betu eno kana untu we nyuko iwa wegerete kinyanza akiura ngua endo koria muthira igura ngua maya ngua ire ciandikiri generation yetu setha Gen Z sindio eno getha nyuko wegerete are yara mwekoro ngambe stress mwekoro ete nyangi ngambe ete kinyambi mwekoro atomba etotarwe muthagogio mugoro nwarera na bau nwaura koto nwarekere kura koto araita kuya kurimairia ngambe riko gare megwa kwende thiere teke gwere muthage ira aroria ne atekarire batunya ni ngwande ndiro milelo ndero nani mbati mbaya nderingira jimu ndamwira jimu ngambe rete gwere ambera ndringira bicha ndometa ujarera ware kuria mwekoro wena thimo toringa bicha mwekoro ethera ndwe mwekoro athometherie mono kie na murira thimo tati tukamenya kuringa ndamwira jimu jara bigore athimo jara biata bigore ambi thimo kuria tomete ada babera meringa dierie gwa agora bajorire aba ujarera aba yukenya bakayukenya matabera ngabene yeri Kawira kwene ngavana mwanja Kawira rio mwe Kenya na waveti mbinya wa Machakos atokara ya Kawira Gladys Wanga wa mambe atokarabua na Cecily Mbarire wa Embu atokarabua ende tukera wane kuru tukuthura twemiru tiekuru TMC thina ikawira no ntukitu kya mbere ate kwenda kungaindro ikatiba pore kuwa ngochi county iwe batikuranwa katiba ne kuwa ngochi angabana ni TMC ni ibo ntoto arinya na dietore anjim wa thona MCA arande bene Bwana Yesu asifiwe kwa katiba thina ere kabisa katiba niwe Kawira kakwenda kubwithia amendment katiba akotweke MCA atembi ateo na atabwithia na process yete atia ebatire nanga Kawira kithai kakwenda kubwithia next time aike motion na ayu ikagua ate kotweke ndi MCA batibati wetha barembi Nkuruki bawete otongeria bwa ibo ukene kanjwe njuri nteke na kwagiria kurubaiti yo kiao bambiria weta kwegemea kuria muntu njuri kama kuronjeri ndaiye kwa mbere nue eta kona ntiwane kona right chiawe lakini akoro barandona mbere Kawira akiwa Kawira abwithia na baki ndao ne aibo sana bawekira akoro betu mukoro njuri ncheke atirongwaira mwana Omero mukoro njuri ncheke atikana kamongo na kanda ibuntu barere ambariu Rwirombare oke seneti Muswanda yoyo bakinyela nya seneti Kalwale na muomba akiwa anasikia asikue anasupport huyu mama turundishie tena chafu Meru ito burudha bala idai no ntoiba tuigwa kyo Meru atu atokurira katokorera kabisa ito oringa nyari mbuwe kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbetawa Mukiri wa Mithika Mandagitari kaunti ya Meru muthenya wa umuthi ni maruthitie maandamano manene mutindwa baria mathire mwanko bishini cia gavana ni kenda mathikirwa mugomo uyu uroro ubaraganitio tungata cibitari ni cia mwingi wa mbiririe Aramisi Ndiru na riu marugano mwanka mabingirwe mawira ni maria membire kwithirwa magitikaniria na thirikari ya kaunti ya Meru kuma mwaka muthiru Aruti wira ma ugima wa mwiri matongoretwe ni mandagitari kaunti ya Meru ni makinyitie ntuko ya gatano kiri maandamano makienda metithirwa nkathi na rio twatinda mugomo tariki 5 mweri wa August na all health workers ndani ya Meru county tucheme ni aja twauma level 5 tweja twakurukira obichi chetu cha county assembly
na manto jetu is so simple twejeta kubaririkania manto jara twarikanire nabo ati ni tukwenda tuthithirwa promotion na twetekanire na county assembly ati tugatengerwa mbeca chetu cia promotion batuka turejeta kubaririkania inyambeca ira batuire bagatwikirage promotion chika mutilated inyaka nini maugite thirikari na muno ya kaunti ya Meru niregete kumabagutu na nikyo monete ni wega maandamane bitagwa areas mutuma ndogamerete antu baraba ejana ndawa ndiuga batwie katuonete thirikari ya Kenya enye kaunti ya Meru batiomba kuthithiria antu boreko batiandamene bateringete gituma batingete mirango na nonto tuengejira kuma 2023 last year no tubona bamana bakuthithia na ndi batwie tukwira Meru baturekere nonto le tukare akuinganyo hospitali iu tutiomba promotwa na thirikari terende kinya twataka executive budget ira bekiria assembly batekira mbe as promotion ende tugoshukuru MCAs beto county assembly o Meru no tubakuona ere wothe kutwekira mbe as promotion na tukoga pasi budget iwa haraka sana etanaki executive everybody apromotwe tuitire wananchi ba Meru ngoge. Thank you very much. Wirane umekanirite kirore kia ngwataniro na gavana wa Meru Kawira Mwangaza mwaka muthiru alienda opingwe gavana turome ariwe kwina budget whereas na kume very well utina budget ba request assembly umba kutheke approve whatever 200 million yet ekini assembly ke county fiscal strategy paper ni assembly ngo ekirite nyarira gavana apishirwa atwerie tumwentu kwegana kenda implement mantu jetu ja health na ntukwegana isiathirire. Today we are doing the third year atatu involve niketo mitwe the fifth day of our strike na ito kwanda kuga tutionete any goodwill na the county government of Meru nonto kinyantu kwira twa launch strike yetu atwerire kabatyo twena ngoge mwana mwakoro momega akeja koromo nyonto imwana ate mwira kabago wena maigo kanyunya subu akarame kwasi kenderia ringana mwana oronka maugite mo matienda montu magwikarande kwaria ni wirane uyu obingwe akethirwa tiogu matishoka wirani that what we agreed on the 17th of November 2023 that it shall be implemented with the totality. We are not taking any chance. We are not ready for any dialogues that are not yielding fruits. The least that they can do is issuance of letters to all deserving officers forthwith. If not that the case, we are not ready to go back to our facilities. Hata ukiakanyaga kunoko kabanini utikathie nwaku Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turi na into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya midhemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha midhemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riungira ndwangisie to Nairobi Tasia Stage, Gate B, Fedha, Machakos County, Katani Limas House, B Center, na kinyabarabara ni ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri, turingere dhimu kurukira 0723-500-265 kana 0726-604-388 Kirigori Nairobi. Na gore Meru turingere kurukira 0715-883-358 kana 0702-349-810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Tuthii na mbere uria urengirwe ta mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Imanyara na uria wari MC wa Bugeta East Murigi Karinga maugite eruwa muno makarutha ithurano cia Mbas maturani. Mairi mama maugite nkuruki ya milioni 70 ni irarutirwe akaunti ya kiama kiu ona nyuma ya koti kuga mbesha ino itikarutwe itina saini ya mwandiki munene. Imanyara na ugite Mbas itina obishi Meru indini Nairobi aki. In the next 2 weeks or 3 weeks, tugetithano bia kiama kionde Kenya yonde na tugacemania na tugacemania tukabwira Mheshimiwa wetu Mugambi Imanyara Secretary General akabwira tugacemania nikia tumba kuthurana. Mheshimiwa Arwaji no ntu aragia muno no ikanyuga kanene muno ga sharp. Ntuku eu ukariganwa wakaira kwenda kwa second invitation. Uwe weje tukuthure bucindane na Karinga. Utuike Secretary General Meru County uthuri nderegiti. Ti uthuri kiraito. Kana uithurite kana uchikirite makuku. Kia mathaji kuma koti egweta ikunarify babwe members bond kinya members baneki. Mtoro tiki ofisi ni yake ni mtu mwake Secretary General wetu Mugambi Imanyara no tiki amene. Bangi bonde kiama kionde kia neki kitio. Lakini kiraito urambugire aitumira manto yanto banjewe na ruriyo rwawe na miriga yawe na rari kinyago akujukio Mbachi gwatwika egoparita kumobikie wale Meru town ira yeta wa senator's office ati nietire akarangia kuma senator akuma ngabana amitwikia obicie Mbachi ira twitite kuinga na tukaru urenge njeru uti kiama kia Mbachi gikara nyumba ya mtu utu twina mbecha chitu twike makia Mbachi no tugure nyumba kana twakombora obici obici ere kiraito ito tafadhali guti muntu bwirete gwitano uwe choka no udari rangira ango kwa device no ntu very soon twetete kurugoro obici Meru ya kiama kia Mbachi ala Karinga na officials bangi bara bathuri bakakara.
ankwenda kwira mushoro kwa roaji ndi wanu thiro kana unturene ugitagio kina mago kiugaga ati kiama kia mbas kitishemania members batishemania ankwenda kubwira kinya bweta court kana boitie guru kana boinama tugashemania na tukagita musheno jojo takwa jwa annual delegates conference ira ya reo tariki 20 buletire court kupinga tuikia matotumira shilingi milioni 3 ankwenda kubwira mbecu turatumira milioni 3 irasima bwishokie na koti niraugire ni ayengani yangu waendi yuga babu botumba kurungika mushemno jwa tujwa kiama kia mbasi kwa nkwenda gukwira rwaji kiama kia mbasi gashemania na to mwabu mebire kithibo gwitikia babu ibwe ne kiama yiri mushemanio butwite tushemania na babu na mbechi ingi burite nyingi munindra atarite ndona mwaka jwa mbere bwarire 13 million Dhaiji buraita 1.2 million pande 800,000 500,000 ito bwe twigirite mbecha cia kiama guti ntukwe mwenda amenya mbechi wi na chietaga unde accounting officer kiama kia mbasi na inkwenda kumenya mbeca yu no rarijaga ni ate muntu omba kumara agatuma mwali ongina kana mutano ongina kana mutungi akarita ngiri magana jana na rukiri thainyanya agachoka kaira agaita ngiri magana jana na rita cash ina mbechi ucheta no timiti kinye mbasi tweka kinyemwe ito tafadhali chokie ni mbechi imbere tuja ubwekera miriki itwijete kama kia mbasi kiri imara na 2027 tuenda kurungika ite beyond kuma MCA mbanga governor MCA MP senator governor women rep kitika tumbora kurungika kinga kitika raisi nyenge no tudhugania no turungika ba tu raisi Leso roka ta Kenya no ngo mya kia mbasi ito shwa u candidate yu ku kia mageto kirimara na nkwenda kwira candidates bonde papa otira kulinga kundika nyumba kemburi ya kiama kikariatia ankwenda kubera ibangeni Hakarima Therorojine Hegembe Central ni maruthite maandamano manene kumenire mubunge wao ndani kirini kiuthuka kwa barabara inu ya Athiru. Akarima mariuga mubunge uyu arakinyire na bo na akaria mawe na mashenga ni mamwirite mamathondekere barabara inu na nkijege kithima kiria kenjure ni mubunge Kiringo au Kanyuma. Marion Karugi hataririe Torigero tiangasi batwe pamo bauneganga maro twe kwandamana bia torera ni anto batora na metie ndhitangi mwanka thai batu bito kwanda tutakwenda mwara mu bito kwanda ilami na twekera lami ibo towa batwe ni miario ya Kariba Therorojine gicione kia ubunge Kigembe Central baraba sumerete na maruru kumeneria mubunge wa Dan Kele kumania na barabara ya Therorojine irabethirito bakiandamanira kwa kaita Akariba bariwa antuko ya ruare mubunge Kele na ukari na musemanio nabo ende antu akwariria ura kathiria thinira bokulukira bariwa ajukirie kanya na kubaritire makania na njore ya wera yo mwijikete untu kinyabo tumire musemanio jure makuthira na ukandwa Kele ajera atwache tore antu akura buru na gumeta na ndo kalankware na bange thimbili bana bete anditangi na silaini bado nendo kwatheketa tukuwatere bado tendo ukare areko areria kwatweka bila tukwenda batu njera tukwenda roe na tukwenda kinyira sibingi atwere atokera ne yereru are atweta Al-Shabaab atweta nkomori atokwenda mwera antu batherore ti nkomori antu bathero timbi twena kia kuromaro kere twatura barabara na tukandamana twamwetia barabara no ntona thani twe mbeca cia twatubwethire barabara woni gerero giakwa ndene ya Theroro yene ni gwethira na bakwa ne bagoya kuthetira barabara na woni nderethe ngaibwo murimo mwana ogwetemerwo kiengu nara no ndo ndetira no ndu etata autethia na gasi kinyak anane baba ya Thero baba wetu badani Kele bari tangwe kari urato kuthwana ciake ya na solution ethina cietu ya na irumi na threats batu ito kwenda kwira mheshimiwa ndani tutio wetete kenda we yo turuma to wetete kenda barabara ebwethua to wetete kenda transformer cia to wetete kenda turethera maendeleo. Alikuja na watu wake fimbo na masilaini kitambo tuongeleze
tukaanza kuona masilani na mafimbo yakitolewa wapi kwa ngari. Alafu hii maandamano tunafanya mtu angalie vizuri sana muone vile tuko. Alafu barabara, hata barabara hakuna. Kina mama akiwa mjamzito, yani hawezi akabebwa na ngari kutoka kwenda pale. Bariwa Nkuluki na mbireria weketha biashara bamo bantereji na kumeneria mu biashara umo wa mira ukumenyekana ya Luka Kayongi akiwa niwe uchochea maandamano miario ethoretie bunene akariba nyogethea kile naenda simira na wenda si Tanzania awati kureka mtonge akaendi nonto aretishia Luka akiweti amofunga iliali biki se Luka ete ndaga cia tho cia turinga matatu asina no bo afaindi na no anto bathoro afaindi na tu mira tu Luka bonde na to atu bathoro bonde ni Luka no ko Luka bo mambesa no rumere Luka ni employer wetu athero roye ni uraturi Luka nandikite anto saitie wanwepte akolo akona thina kinekari omenye wetu keira. Anakuja kwa uwanja badala atuambie hii barabara atatengeneza, anaanza kusema maneno ya mwanabiashara. Huyo ndiye anatulisha, eti anasema ametu invite ndio tunini, anasema eti atamaliza. Sasa niulize, sasa security iko wapi? Saa hii hata mimi nikiongea hapa lazima ikuwe kuna security. Njuu, saa hii mimi sijui nitaenda wapi. Kituone kiki ya Boris Kialare nintirimania na mubiashara uyu Luka na rama tukiro torobawe na kuringa riboti akiwa bori watine bunene na kingi ariwa we uti mtu ari akienda kuandamana na maisa awa yari atari ne onto intizi wi mwashimi wandani kile tuari thenya kande ya uko ndero indi menyere na aragwe nimbinsa itime sema ni yo fuichi winte onyo centro kwetu north mwashimiwa wako ni TJ na biashara ciakwa ntiritere nya thiru nditera north kou nyatha ibombo nao wankuyite kuthitanga ikambina ndithite kou nkoromba mantu yakinyele kiantu bonde bamenye kile kambitire oro ndare ya wita atumagaberia ogituonane no agenda tumumbak ari akutira ntungwe ira yiro baritira of which we ndamure ntyo kwake na uaga megisua biashara ego guthira na ka megisua nya mtondi terango mutuliri maru na dimon koringoro imbiye muno nya ninge kuru na kuru bambire ndi menyere maisha yako gikili oinya ntu bonda bo akadika ki oibo menye ikili ke reporter wa TV kuma Thiruru jene Gembe Central Bito Marion Karugi wa Kinyua. Rais William Ruto mondene kirete kirore banjeti ya mbongeri nikenda kuguna rwangi rwa kithomo ogimana uremia kiaria Ruto augetembesha inu gatetheria kiri wandikani kiri warimo ma JSS na nikenda kithomo kiomba kuthie na mbere bo kubateri. Mwandiki wetu Anthony Kadenya hatariri asset. Nyume ya bunge nene gwetukia muswada wogeibwa kigina kia thirikari wa Supplementary Appropriation Bill kimekithiru Rais William Ruto mdine kilete saini muswada ojo na utwikia watho. To present to you, Your Excellency, the Supplementary Appropriation Bill 2024. Muswada ojo kijaga nyume ya gutejenwa kwa muswada wa kigina ontu bula butigite mbesa inyitu kirindwa nginkurani jia thirikari amwe nogu muswada ojo wa Supplementary Appropriation Bill no tigite ndwangire jina bata kiri thirikari ya Kenya Kwanza ikinenkagirwa kigina kiri muswada ojo bilioni 20 ni nenkereto kiri gukiria uremi bilioni 127 ikithijaga kiri gukiria kithomo ile wandikani bwa arimu ba junior secondary schools bilioni 31 ikithija kiri mubango wonenkaniri bwa mbesa kiri mathomo ma iguru mubango wa ELB bilioni 16 ikithija kiri utungata bogima bwa mwili ile universal health care UHC bilioni 3.5 najo ikithija kiri mpongeria misara ya polisi. Mpaka thaino na kulingana muswada ojo twikite watho kigina kila kinyitu kirindwangi je thirikari ni bilioni 145 bilioni 139 ikinyiwa kirondwangi je thirikari nene bilioni 3.7
ikinyiwa kiri bunge na bilioni 2.1 ikinyiagwa kiri gitengo gya koti. Kigina kia garo ya rais na munini wae gikinyiagwa na bilioni 6 o besi ya kigina kinene kia thirikari ilo treasury na ikinyiagwa na bilioni 7. Kigina kia Rwang'iro utungata bwa ũgima bwa mwĩrĩ nakio gikinyiagwa na bilioni 6.9. Kigina kia ũthondeki bwa barabara nakio ikinyiagwa na bilioni 17.3. Kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mantura ya Muriomburaga barabarani ya Marimanti kuthie Kariga ni maruthite maandamano kumeneria wongereku wa ndawa cia mbogita ntere ino. Akariba mama ugite akaria ni muma kugwatania na endia ni kenda kuthukangia ciana ciao. Polo Kabithi na riboti ino. Kariba Muriomburaga wa dini ya Marimanti muthenya gwe mthibombire kururungana na kuinga barabara ya kuma Marimanti kuthie Kariga. Ikiraba kuigongere kuba wendie bwanda wa cia mbogita ntere ino arabugite polisi bari watanira na bamwe ba Kariba kendagia mirogoto ino batakurua. Kana Muriomburaga sublocation ya gituma enderete nkuru kinye sublocation yiche muthaiga mboiroma lakini yaye uchoko nyuma na askari baba kureta bangi Muriomburaga bairetera mwekuru tukumenya akaya kwende bangia na akagwato na askari wabu aithiro ni achoka omba kuwata na mirogoto 26 mirogoto ya bangi 23 noroni ukaya kaureo kumayu baba kugwato bakandero ndoni askari ni onda ugerwero askari bathukire babunja murango babunja counter bathukia pampu na mitongi otira ntu barekerabu lakini antu baba umete bare njanagu bengana gona bota batwekira mbori kana njogo or baba gwatiro bairwa ngwemwe kuma ngwemwe bairwa barekerwa kotini lakini ora kogwato na bangi aigwato na bangi ntuo wenu rukere kana goro ire kuma ndan tura yetu tikathuke no nturia bangi kenderea nture no ntu bangi ni kuendelea nture no ni ekureta thina na ikyo timite twandamana na bangi ni kuthukia ana betu bethuka ibangi bakendagirwaga ugu. Kiuria tongoria baokaria gutigiri bagwitia rurigi kire gukandakana na obinyangi obo. No charama buri kubo tweka we gwatothia tamdani wa kukonga kibanga kekathi bakabunja mpaka ingo bathine evidence ya kuga imbabare urenda thirikari ya thiria bangira rio ko gwatogu bathame ambira kuga ate no akarinya na mwekoro wa chabichibo no ankarinya mwekoro wa chibo karo tunataka serikali ingilie katikati. Munena tuthikere osipindi oju atore kendra bangi na yetegeto kana chobi yetegeto beri bathungira atagate barwe na bangenu betikae kuthukiana betu gatukeraniria na ACC wa Marimanti bwana Ngige Gurure Karikarire. Kuna mwanamke alikuwa ameshikwa hapa wiki mbili zilizopita, then ikafika pahali akafikishwa station akapelekwa kotini, lakini haikuendelea hiyo file. Lakini tunataka kuhakikisha wananchi ya kwamba huyo mama tumeamuru mambo mawili. Tumeongea na bwana OCS na tumeongea na ODPP ya kwamba huyo mama akamatwe na afikishwe kotini. Mambo ya pombe kuuzwa saa 2, sisi wote tunajua masaa. Sisi hatutaki kujua wewe kwa hii town wewe ni nani. Tunaomba ya kwamba sisi wote tunajua masaa yote ile inatakiwa kufunguliwa kutoka saa 11 mpaka saa 5 usiku. Ngiripotera Uru TV kumantere chitharaka thokoni ya Muriomburaga Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Karika mawagagia muno nterecia igembe na tigania ni monekanite gutabaria banene ubuni kumania na maoni Maria Obisi ya Ombudsman igwatite umundi akarimba kiuga matona Kyoto kumane na mekarika mama bamwe na ugu madina ma megunda nterecia antobetwe na kongi nkiyemo matukite ntabariko inene bare mukarerigetie wa Ombudsman Florence Kajuju akinyete ntere inu kuthikiria mwingi Dennis Mugendi nasio. Tulipewa KPR na bwana Kindiki. Lakini pamoja na hayo KPR wale tulipewa njuzi karibu 8 wako chini. Karibu 8 wako chini. Na hiyo KPR kama kuna njadi na ni watu wanaelikana na serikali. Mbona serikali
ifadhili hiyo watoto wa hiyo KPR kama kuna njati iyo maburebure okuringana na mukadirigiti wa Kurubanjuri Ncheke Linus Kathera wamwe na akari atindithia ciao no ciagwa ni maitha rethi akari ona kinya askari bakoragwo mienene ya gicokio ubunge kia Igembe North Central na kinya tigania na muthiene gukagia akikiribo inteto iji cia wagagia bokaria itumite obisi ya gutetera kitayo yo Ombudsman itongeretwe ni Florence Kajuju ithithite gikaru na akari mukawe ne jomwe nterene iji kubathikira na kubathira bura bukathithua kienda akionekana gukurukira obisi iji tweyete ao twe supported ni partners betu beta wa DCAF bakuma Geneva na tukiwatanaira kienda tumba kwithia tukia elia mathina ya antu betu bakwithia bakiria especially non tubwa security kana kwaga ukaria bobwega itukomea especially side ya Igembe North, Igembe Central, Igembe South, Tigania East, Tigania West na inya side ya Bore na narabo imenti kwene nya the mathina maingi mno yakarikite ng'ombe ni kuiwa itukuona nya conflict ya bura antu bautura muturire watwika baraba kuma side ya Isiolo na ba side yetu Meru County iba kwethia bena tundwa mara antu bakeya baba butonyera michie bakethira bakiukia ng'ombe chienu chathia tathiato iborishi watwika ite kuoneka kana nyachiero chiacho kwikare gochokwa na antu betu bakaura wasana sana batirorirwa ni mathina jamiunda mathina jara jonthe Kajuju akwira akari bakinyo bisine yawe ile ararugurire mutindwa ni kenda batungatirwa ibe kwena thina muno nya side chia antu betu ekiongo ukona no ntu basonga songera yathithirwe muntu arethirwa taitwewe ina pointi nini nkorokia bira arare kwa ground watirima kachia kuniyele ara utwere na ana baku araba yoyo benu bathikirwe lakini thaira weta kuthanwa taito watirima i pointi ite koyura inya pointi emwe era yege taito anto baladi kethibo bate kuritira babwiri wita batuturi office ya Ombudsman tugatigira anto baland adjudication and settlement officers na registrars baland bawita ngwera yo era yagirite nediga nkwere nyanto barabange mwemerega range mwanya ndene Meru County na thina ichia miunda iyo nikire ofisi ya Ombudsman. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Mwiti Arandoria ni kamishona omweru wa Rwangi rwa Nchera na arutite wira ni kiria Kenya akareta mogaruruku Rwangi ru. Mwiti akiaria wite Nchera cietu cina abungwa 60 gwitia na ibaterie kwiga abungwa 30 akinongerete na auga kongera ithumu cia ubundi na utea ni kenda abungwa magunika nkuruki. Boniface Mongera ataririe to kwethanira nwe commissioner mwero mantu ya Nchera janthiguru ne Kenya bwana Patrick Mwiti Arando obisi newe na twambira kumulia biuria kiuria kia mbere kiakirika gitaka wathani bwa werenda Kenya bati bamulikane no ntoboreko na tucokeria twira we arenda kulikana ja commissioner rio nyinyi namba ya bungwa kiri Nchera cha nthiguru Kenya. Nchera cha nthiguru Kenya cina mung'ana jwa bungwa 62 inde kiongo kira kibaterete 30. We do not have control of the number of inmates that we can accommodate, we receive in prisons. That being the challenge, what we are doing to ensure that we reduce the numbers is through using community service orders, review of cases through the judiciary, and of course ensuring that through the courts, they are also granting lower cash bails and bonds to ensure those who are facing trials, they can still proceed with their trials outside the prison. Kingi, bwana Commissioner Mwiti wa Arando, ariwa kenda kuthira kiriko na Commissioner uria, waretre teknolojia kinande, kiri Nchera cha nthiguru Kenya. We need to modernize our prison industries through introduction of new equipments and new working tools, so that we can remain competitive in the market in terms of the production of completed items that we make from
from our industries. Na kiri mantu ne jogi mwire kirongirwa nchera bwana Patrick Mweti wa Rando ari ugojoni wabangite. The Wanini Kereri Level 4 Hospital at Prison Staff Training College, it has been constructed and completed. What we are working on right now is operationalization of that facility. It will cater for our officers' health needs, and this will greatly impact positively on the morale and also the welfare of our officers. Mojo jonde zere unajo Commissioner Mweti wa Rando ariuge na wirigiro bune kine kethre kioneka kuthia nteto ici no tugote na kigena utukumba kuthira kuithika korona kukwarua mabitha barongirwa nchera ibambirije kuthira beraramika no ntubathirikare Kenya Kwanza kuthira kira wika wirane bora baberite bakethra bebongera mishara ne nyankoroki kubagarura mathaga jaria bakwithira betumira nke reporter Antoshoro TV kumaje kingina ngine kineki musho Nairobi Mbita Boniface Mungera. Wega nuntu akona kanya kurumira ntito cietu cia muthenya wa omondi inkwendere utuko omwega mwananiria wetu Mathithio tuko monde harai Purity Richard.